Nongeye nguhaye ikaze nshuti muvandimwe weho nkurikiye aka kanya aho uherereye hose ndakuramukije. Mu biganiro twagiye tugirana kuri iyi channel yacu hari ubwo abantu cyangwa se abakunzi mwebwe abasangirangendo mwagiye munsaba yuko rimwe na rimwe najya nongera nkabibutsa ibiganiro bimwe na bimwe nagiye ngira mu binyamakuru se mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko cyane cyane mwagiye musaba yuko nazajya mbagarurira bimwe mu biganiro nagiriye kuri BBC mu kiganiro cyitwa Imvo n'Imvano. Ni muri ubu buryo ubushize nabazaniye kimwe muri ibyo biganiro, nabonye mwaragikunze ndetse munasaba yuko nakomeza nkabaha n'ibindi. Ubwo rero uyu munsi mbazaniye n'iki kindi kiganiro kugira ngo nacyo mugitega amatwi mucyumve, bisobanura yuko n'ubutaha n'ubundi nzongera kugira ikindi kiganiro mbazanira, ariko iki cyavugaga kuri yegere z'Imurenge, ibibazo by'Imurenge y'Iminembwe iriya ruguru. Hari ibiganiro byari byabanjirije iki ngiki navugiyemo ku bibazo by'Imurenge, noneho muri iki kiganiro BBC iza guha abantu yatoranije umwanya wo kugira ngo bampate ibibazo kuri icyo kiganiro cyangwa ibiganiro bibiri byari byabanzirijeho. Nuko rero nababwiye iki, nabasubije iki, ibo babajije iki, cyangwa se hariho n'ibindi ushaka gusobanukirwa ku by'Imurenge, kurikira utega amatwi iki kiganiro. Harimo byinshi uri bwumviremo, harimo byinshi uri busobanukirwemo, kandi ndizera ndashidikanya yuko harimo ibyo uza kungukiramo, kandi ibyo uza kungukiramo rwose ntuze kubura nanone no kutubwira ko byakubereye byiza. Ubwo numara kucyumva ujye muri ulayikinge, ujye muri ukomentinge, kandi rwose biraba ari uko, kandi biraba bibyaye amata arababyaye amavuta. Murakoze kandi mugubwe neza, mucyumve neza. Nimumva harimo ibitekerezo bizima bashayiringa n'abandi, sharinge n'abandi. Murakoze. Ngiye gukuraho video, ahasigaye mbareke mukomeze mumve iyi audio y'icyo kiganiro cya BBC Imvo n'Imvano. Murakoze. Nongeye kubaha ikaze hano mu kiganiro cy'Imvo n'Imvano cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 mu 2020. Uyu munsi twahisemo gutumikira abantu batwandikiye bifuza gutanga ibitekerezo ku kiganiro twabagejejeho ku itariki 24 n'itariki 31 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka. Ikiganiro twagabanijemo ibice bibiri, cyavugaga ku mutekano muke ukomeje kuvugwa mu karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu karere ka Minembwe. Muri ako gace hakunze kuvugwa imirwano iba hagati y'Abanyamurenge n'andi moko hatuye y'Abanyendu, Abafurero n'Ababembe yishyize hamwe mu mutwe w'Abamayimayi kurwanya umutwe w'Abanyamurenge witwa Twirwaneho. Muri icyo kiganiro twari twatumiye Gadi Mukiza, burugumesitiri wa komine Minembwe, Colonel Michel Makanika wo mu mutwe wa Twirwaneho w'Abanyamurenge, Nestor Mubiho Radia Mbinguni wo mu mutwe wa Biroze Bishambuke w'Abanyendu, Enoke Ruberangabo wabaye umushingamateka ukomoka muri iyo ntara ya Kivu y'Amajyepfo, hamwe na Nyamuhombeza Ombe, umunyekongo uturuka muri iyo ntara ya Kivu y'Amajyepfo akaba aba mu gihugu cya Finlande. Nyuma y'icyo kiganiro rero abantu benshi baratwandikiye bifuza gutanga ibitekerezo kuri icyo kiganiro, bamwe bakanifuza kubaza ibibazo Nyamuhombeza Ombe kuko ngo batemeranye n'ibyo yavuze. Undi watwandikiye avuga yuko atemeranije n'ibyo Nyamuhombeza Ombe yavuze arangiza ni Enoke Ruberangabo twari kumwe muri icyo kiganiro, kubera yuko ngo atashoboye kubyumva turangiza kuko telefoni ye yari yacitse. Nasabye Nyamuhombeza Ombe yuko yaza gusubiza ibibazo by'abo bantu maze aranyemerera. Uyu munsi tukaba twabahuje.
Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Ferenga Kwaya. Samirana radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango. Reka rero duhere kubatwandikiye witwa Patrick Makombe. Patrick Makombe, ngaho reka tugumwanya ubaze ibibazo byawe Nyamuhombeza Ombe. Uherereye he banza tubwira huri? I Nairobi muri Kenya. Hanyuma rero Nyamuhombeza Ombe turi kumwe arimo arakumva. Ngaho mubaze ibibazo wifuzaga kuba wamubaza. Murakoze cyane, reka mbanze mbashimire ko muduhaye umwanya kugira ngo dutange ibitekerezo kuri iki kiganiro. Uzukuri hari aho byadukoze, bimwe muzagiye bivugwa na Nyamuhombeza cyangwa se uriya wiyita ngo ni radio mbinguni. Navuga ko hari aho byambabaje cyane, ntatekerezaga ko umuntu uri nka Nyamuhombeza yavuga. Ariko mbere yuko mbigarukaho, ndari nanditse mvuga ko njyewe iyi ntambara ahubwo nibonamo leta ari intambara ya leta, nubwo abantu bayita amazina atandukanye, ariko ni intambara yateguwe na leta kandi hari ibimenyetso byose bigaragara ku muntu wese ushaka kubona ko ari intambara ya leta. Nimba wumva akanya rero nubanza nkagusobanurira ukuntu intambara ari iya leta gusumba uko ari iyabo biyita ba radio mbinguni n'abandi, hanyuma nkaza gusoza mvuga kuzo ntemera Nyamuhombeza yavuze. Ngaho vunagura kuko dufite abantu ku murongo benshi bashaka kubaza. Okay, murakoze cyane. Iyi ntambara ni intambara igize iminsi kandi maze kwangiza ibintu bitabarika, utabara sinzi ko wabona agaciro kabyo, uretse n'abantu nabo bafite umubare utari muke y'abantu bamaze kubigwamo. Ariko igitangaje ni ukuntu iyi ntambara kuva isi yabaho n'abandi bose n'ahandi turumva turabona igitero kiza kikica abantu hafi y'ipozisiyo y'abasirikare ba leta bitwa ko bashinzwe kurindira abaturage bose umutekano, ariko abasirikare bakavuga ngo nta burenganzira bahawe bwo kurindira abaturage umutekano. Izo bintu nta handi twabibonye usize no muri iyi ntambara, izindi zose zagiye ziba ngira ngo ntibyabaye. Icyo ni ikintu kigaragaza ko uwahaye aba basirikare itegeko ryo kutarindira abaturage bose umutekano nta wundi ni leta. Icya kabiri, hari imihana, ibintu byinshi zagiye binyagwa n'imihana igasengwa. Reka nguhe nk'urugero rwa Mibunda. Akarere ka Mibunda karasengwe n'uwitwa General Kibukira wari ufite ibirindira ahantu bita mu Gipupu. Aho mu Gipupu hariho n'ubundi ipozisiyo ya FARDC. Ni ukuvuga ngo aba basirikare aba bamayimayi bavaga mu muhano umwe na FARDC bakaza bakanyaga inka ibihumbi bakabizana mu muhano urimo pozisiyo ya FARDC. Wabisobanura gute se ko n'ubundi abo basirikare bato babaza bajana na bamayimayi kuja kunyaga izo nka? Icyo ni ikintu kigaragaza ko mu by'ukuri leta n'ubundi niyo yateje iriya ntambara, kuko nta n'ubundi mayimayi yigeze igira imbaraga zo kunyaga no gutwika no gusenya igihugu kingana kuriya. Izo mbaraga ntazo bagiraga, ariko nyine zaragaragaye kuko baziterwaga na leta. Cya kabiri, aho nanone bimaze kubera, abaturage baratatse, abanditse amadekararasiyo barayanditse, leta yohereje kugeza ubu imaze kohereza amadelegasiyo atari munsi ya 20. Nuko nta mwanya ariko nari kugenda kubwira delegasiyo n'uwari uyiyoboye, bakaza bakabwira abaturage ngo nimutubwire ikibazo. Abaturage bakavuga bakababwira ibibazo bafite, bakiraho mayimayi igatera ikica ikanyaga, delegasiyo ikagenda ngo igiye gutanga raporo. Bwaca aho kugira ngo leta ifate umwanzuro n'ubundi wo kurindira ba baturage umutekano, kuko n'ubundi nico batakaga, n'ubundi leta igasubira ikohereza iyindi delegasiyo, ikaza igasubira ikabaza kwa kundi niki nimutubwire ico leta yabafasha. Abaturage bakavuga, barangiza bakiraho mayimayi igatera ikica ikanyaga abantu. Ya delegasiyo ati turatashe tugiye kubwira perezida ibibazo, noneho leta igiye gufata ingamba.
igihe abaturage bategereje nanone yindi delegation kugeza n'ejo bundi amadelegation araza ariko hakabura n'ikintu na kimwe leta yavuga nubwo hari n'abatekereza ngira ngo namwe mwarabivuze mu kiganiro ko ngo hari utwigoro perezida agira nta twigoro agira ni ukwiteza utunyoni ni za bindi za nyirabareshwa ni ukuvuga ngo niyo ariko iyo uvuga ngo nyirabareshwa iyo avuga ko yimuye icyicaro cy'uburyo yakoreshaga kugira ngo ahangane n'ibibazo bibera muri ako karere akacyegereza akagishyira i Goma, iyo ahamagaza amanama, iyo ava i Kinshasa akaza i Goma guhamagaza amanama y'abakuru b'ibihugu b'akarere kugira ngo bakiganireho, iyo ashyiraho akanama gashinzwe guhangana n'ibyo bibazo, ubwo ni ukwiteza utunyoni. Ngo n'ubundi izo si byo bikenewe cyane. Icy'ingenzi abaturage bakeneye si ukubona icyicaro kiva wenda Kinshasa ngo kizigoma. Icyo abaturage bakeneye ni ukuba abashinzwe kubacungira umutekano bawubarindira koko. Kuko nubwo yoza akaza igoma agahamagaza inama n'abandi baperezida b'ibihugu, nimba umusirikare uri mu Minembwe ataramuha itegeko ryo kurindira abaturage umutekano, izo n'ubundi ni ugushakira igisubizaho kitari. Nicyo gituma avuga ngo n'ibijya bya nyirabareshwa nta gisubizo uzotanga kuko bahashakira ikibazo aho kitari. Ikibazo si kuva perezida b'ibihugu bihugu by'akarere, siho hari ikibazo, ahubwo ikibazo kiri kuri we wahaye abasirikare biwe itegeko ryo kutarindira abaturage umutekano. Aho niho hari ikibazo, naho ibindi byose ni imikino niko nabyita. Ngaho komeza rero ubaza ibibazo byawe Nyamuhombeza, duhe umwanya n'abandi. Murakoze cyane. Ibyo nagira ngo mbaze Nyamuhombeza, hari ibintu yashoje avuga ngo abanyamurenge bari victimize, baribabaza, bigiranye n'abantu bababaye, abantu bahohotewe kaho mu by'ukuri ari ibyo bikora, ibintu bikora. Biratangaje kuvuga ngo imihana ingana kuriya yari ituwe n'abantu, ubu nyine akaba yose yarahiye, abantu babarirwa mu magana bamaze kwicwa bazira uko Imana yabaremye, nta cyaha bakoze cyatumye bapfa. Imitungo yabo ingana kuriya ikaba yarajanywe, ubu nyine abantu bakaba ari abatindi. Utekereza umuntu utakiri ku isambu ye, utagifite itungo rye, utagifite n'inzu ye, uwo muntu ngo navuga ati nyabuna ni mu ndengere, leta niwe mubyeyi wanje ndenganura, umuntu w'inkanyamuhombeza avuge ngo ni ukwivictimiza, no gushinyagura, ariko nyine reka yivuge uko ashaka. N'ubundi ari mu bateza ibibazo. Ndabisobanura muri ubu buryo. Hari ibintu bavuze ngo ni ibinyoma bibiri. Ibinyoma by'ababesha ngo bazirukana abanyamurenge, ati cyo ni ikinyoma ntibazabigeraho, ariko aranavuga ati n'abanyamurenge babesha ko bazoca mu igihugu, ati nabyo icyo ni ikinyoma batazageraho. Iyo afata kominote akavuga ngo barashaka gucamo igihugu, ni ukuba exposa kuri bariya bantu bafite imbunda kugira ngo babice bitwa ko barimo barwanira igihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo ari we, ari abo ngabo bafashe imbunda, nabo niko bavuga ngo bararwanya ngo igihugu kitababarikaniza. Ni ukuvuga ngo nta tandukaniro rya Nyamuhombeza, nta n'itandukaniro rya Mayimayi, bose ni bamwe. Kuko biratangaje cyane kugira ngo umuntu w'umu-intellectuel ukurikirana actualités yose y'igihugu nka pasiteri, ngira ngo nenda pasiteri Nyamuhombeza, uvuga ngo abanyamurenge ngo ni abanyekongo, atari ko kandi bagendera kuri ideoloji y'u Rwanda. Gute se kandi dufite perezida umaze kugira ingendo zitabarika mu Rwanda, kandi ufitanye umubano mwiza n'u Rwanda? None se kandi u Rwanda rwagirana umubano mwiza na leta ya Gisegeti, bagasohoka bakagirana umubano n'abanyamurenge bashaka gucamo igihugu, perezida we ntabibone? Ahubwo ni ukugira gusa ngo ashishikarize abibe rwango, noneho abantu bahaguruke batera abanyamurenge mu izina ryo kuvuga ngo ko bararwanira igihugu ngo kitababarikaniza. Ibyo bintu rero
zarantangaje cyane. Nari nzi ko Nyamuhombeza ari umuntu w'umukozi w'Imana utobasha kuja kuri radiyo ayikurikiranwa n'abantu bagize imyaka reka nk'ibiri mu Minembwe, nta uva mu Minembwe usibye guca ku ndege. Izindi nzira zose zarafunzwe. Abo bantu bari muri iyo confinement bagize mu imyaka ibiri nta assistance humanitaire n'imwe bari babona, ariko Nyamuhombeza akabita kwifitimiza. Soza fere kugira ngo wenda nze gutanga n'ijambo. Hari ibyo yavuze zabaye kuri iriya interpellation ya Azarias Ruberwa muri parlement, izo kumuinterpere no kumuhamagaza zo ni ibisanzwe n'abandi barahamagazwa, ariko nta wundi muntu nari numva uhamagazwa mu nteko ngo ibyo yakoze bishigwa ku gatwe k'ubwoko bwe, nkaho yabikoze mu izina ry'ubwoko kandi yari umukozi wa leta, ndetse zaranakozwe na leta yose dans son ensemble. Ariko ikibazo kikaja ku bwoko, ubwoko bwe bukaba mise en cause, bukibasirwa, bukitwa amazina, amateka agahimbirwa muri Assemblée nationale y'igihugu. Sinavuga ngo mbirangize, reka gusubize kuko ndibaza ko ibibazo byawe yabyumvise. Yego, okay, ngaho Nyamuhombeza musubize. Murakoze. Mbanze gusuhuze aba bavandimwe bose uko bangana turi kumwe muri iki kiganiro. Nsuhuze abakunzi ba BBC na cyane cyane ab'Imvo n'Imvano badukurikiye muri iki kiganiro. Icya kabiri, ndashaka kuvuga yuko iyo ntanga ibiganiro byanje, ibyiyumviro, ibitekerezo byanje kuri radio, nta muntu uba wandumye kuvuga ibyo mvuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta muntu mba naje gushimisha ngo mvuge ibishimisha runaka. Nta n'umuntu mba naje gusesereza. So hagati yaho rero nkongera nkavuga nti naba responsable w'ibyo nabuze, ariko sinaba responsable uko umuntu yabyumvise. Kuvuga navuga ibyanje, ubyumva no kubisesengura akabyumva uko akanabisesengura uko yishakiye, iyo ni responsabilité yiwe. Ubwo rero hagati yaho ntago nazira uko umuntu yumvise yasesenguye we uko yumvise ibyo nabuze, nazira ibyo njewe nabuze. Rero nsuhurizaho n'uwo muvandimwe Patrick Makombe, nkabana yavuze byinshi ariko njewe ndibanda kuri bibiri. Cya nyuma nicyo ntindaho. Icya mbere yavuze ngo ntarabona ahandi muri Congo ngo aho bica abaturage ngo kandi position za FRDC ziri hafi yaho. Ndashaka numvise navuga ati ndi mayi ntaho ntandukaniye na mayi sinzi n'ibindi byinshi yavuze. N'uburenganzira bwe ntabwo ari byo bihita bingira mayi kandi hariho n'aba mayi beza baruta batariho. So icyo nshaka kubanza nasubiza uwo muvandimwe nuko aho izi ntambara zabereye hose nta na rimwe nari nasiba kuzamagana aho ziva zikajya, kandi nkamagana n'uwitwa umwicanyi wese, kuko nta mwicanyi mwizubaho, yaba mayi, yaba umunyamurenge, yaba umubembe, yaba umufuriro, yaba umuki, yaba umunyintu, yaba umushi, yaba umwicanyi wese aho ava akajya ni umwicanyi, akwiriye kwamaganwa. Cyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta muntu, twese tuvuka kimwe kandi tukanganya uburenganzira. Nta muntu ugira uburenganzira bwo kubaho ngo hagire n'ugira uburenganzira bwo kumubuza kubaho. Ubwo rero hagati yaho ntibakajye banyitirira ibyo ntavuze cyangwa uko ntabivuze. Nije wa mbere mu bantu banabivuze na mbere kuva 2011 niba ntibeshe, niho natangiye kuvuga ibi bibazo by'abanyamurenge hamwe n'abandi. Kandi mujye mwibuka yuko muvandimwe Makombe n'abandi banyumva baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukiza abavandimwe ujya gukiza abavandimwe ngo arararama, kandi ujya gukoma urusyo ngo akoma n'ingasire. Washakaga ko mvuga gusa ngo uwibesha n'uwibwira ko azirukana abanyamurenge ku butaka bwa Kongo, ariko sinkavuge ko
hariho n'abanyamurenge bibwira yuko hari umunsi bazaramuka bafashe igihugu cyangwa bagize yabo ntara muri icyo gihugu bigengaho. Barahari, mbisubiremo, barahari. Ariko niyo munavuga ntimukaje muvuga ngo Nyamuhombeza yavuze abanyamurenge ukunuku, mujye mukurikira neza ikiganiro navuze barimo agatsiko k'abahezanguni bumva ibintu uko babitegurira ahantu. N'ibiganiro byose nagiye navuga mujye mubisubiramo. Abanyamurenge babandi ba rubanda rwa giseseka akaba ari bo baba victims bako gatsiko k'abahezanguni bari Kinshasa, bari Kigali, bari aho ngaho muri Kenya, bari muri Australia, Amerika n'ahandi, bagendera kuri izo ideology bakura kuri Kigali kuva kera kose. Barahari, ntago ntinya kubivuga rwose. Ntabwo nitirira abanyamurenge ibyo mvuga, njitirira banyiru kubikora. Abanyamurenge naho bahuriye n'ibyo ngibyo, kuko hari ukuntu mwebwe mufata abakozi b'ibyaha bamara kwihisha muri mwebwe mugashaka kubarengera mwibagiwe yuko bari kuza kubasiga imyanda bafite mu maboko, barangiza bakabyitirira ubwoko bwose naho ari guhunga ibyo bakoze. So aho ndumva ngisobanuye cyambere cyuko nagarukaho nako niba ukurikira amateka neza uhereza ituri nuvuga ngo nibo bwa mbere wumvise kwimurenge gusa ariho bica abantu hafi ya za position za FRDC. Nibyo njamvuga ni kwa kundi nyine ngo iyo amagara asesetse ngo buri wese ayoraye asamaye, nta kundi wari kubivuga. Ariko umuntu utuye muri ituri, umuntu utuye Beni, umuntu utuye Masisi, umuntu utuye za Walikale, umuntu utuye muri Grand Nord ya Nord Kivu, nawe akumvisha uvuga gutyo nawe yakwita umushinyaguzi. Nta hantu wabonye na za MONUSCO ubwazo ahubwo bari kuzirukaho aricyo bazira, ubwabo nabo bari gutangara. Ico sinagitindaho wenda no kutabyumva cyangwa kutabikurikirana. Naho kuvuga ngo kwivictimiza, sorry niba ari uko wabyumvise n'ababyumvise gutyo cyangwa se ni interpretation zanyu kwanyu mwebwe, ariko suko mba navuze ibintu mvuga abo banyira bayazana n'ubundi bogeza umuriro, bacana umuriro, benyegeza umuriro iyo bari za Kinshasa, za Kigali, za Nairobi, za hehe, ejo mu gatondo akaba aribo baza kwivictimiza kuri za radio bitwaje nanone ubwo bwoko. Ni nayo mpamvu nigeze mvuga mu kiganiro kimwe ngo bakwiye kuzaba intwari mbare nambariro bakazagaruka imbere y'ubwo bwoko abo banyamurenge ba rubanda rwa giseseka bakabasaba imbabazi kuko bazira ibyo bakorera iyo ngiyo ikantarangi. Ubwo rero kuvuga ngo kwivictimiza ntago mba na generalije ibintu, ntago ndinjije igezaho. Murakoze. Okay, urakoze cyane. Urabyumvishe cyane Patrick Makombe? Namwumvise ariko ntabwo nanyuzwe n'ibisobanuro bye. Icyo tanyuzwe ni iki? Kivuge vuba hanyuma duha abandi kuko barategereje. Yaravuze ko atari mu Minembwe gusa aho abaturage bicwa hafi position y'abasirikare ba FARDC, ariko icyo reka mvuge ko birashoboka ko n'ahandi abaturage bazabapfa. Ariko ni mu gihe wenda igitero kiba cyaje kigaca mu ryahumye, wenda abasirikare baje gutabara bagasanga kera umwanzi yagiye. Bitandukanye n'iwacu mu Minembwe aho mayimayiza ku manywa y'ihangu igaca munsi y'position ikaja gutera, igasubira ikagaruka igaca ahantu watera ibuye ni position ya FARDC. Icya kabiri bitandukanye n'aho igitero kiva mu muhano umwe muri village imwe cyangwa se muri centre imwe na FARDC bakaja gutera bakanyaga inka 5,000 bagasoba bakabizana muri ya meme village irimo na position ya FARDC. Aho biratandukanye n'iza Beni cyangwa se Bunia, naje ibyo ndabizi. Ibyo biratandukanye nta bihuza. Gusa aha nibutse yuko leta y'u Rwanda ihakana ibyo birego by'uko hari ingengabitekerezo bazana mu banyekongo, ndetse na leta ya Kongo igahakana ibivugwa yuko ifite uruhare mu mutekano muke uvugwaho muri Minembwe. Reka ndeke Patrick Makombe akomeze. Icya kabiri yavuze ko ngo hari igihe ngo twebwe ngo duhisha ngo inkozi z'ikibi nko mu bwoko bwacu, ni nkuko yashatse kubivuga. Ngira ngo ibyo navuze byose ntangira navuze ibyo yavuze, ntaco namuhimbiye habe n'iki ngiki. Ibi sibyo,
ibi bavuga ngo hariho abanyamurenge ngo bamwe bashaka kugambanira igihugu, reka mbyite gutyo, ibyo si byo, ni bya bindi byo kubiba urwango kontrebo, kuko nimba ibi bintu byabaye sloga indirimbo ngo zo gucamo Kongo, ngira ngo aho bigeze ntawa kubyitirira ubwoko cyangwa kubishira ku bwoko, ni ugushaka nyine kubudiaboliza kugira ngo umwanzi abone aho ahera. Kubera ko ibukavu muribuka muri uyu mwaka hagaragaye amadarapo ngo na ya Repubulika ya Kivu, kuko ibititiriwe abasha, kuko iwo utavuga ngo mu bashi harimo abashaka gucamo igihugu. Muri Katanga urabizi igihe cyose haba ziriya selection z'abariya ngo n'abakatakatanga, ko mutazitirira ubwoko, ariko wowe ugashaka ngo nimba hari n'inkozi z'ikibi zihari ubwira aho uziklase abandi bose na bene wanyu bose biberabera. Uko niko gusema hene, niko kubiba urwango hagati y'amoko. Reka gusubize dukomeze ngaho Nyamuhombeza. Ngo ibintu mbyitirira ubwoko bw'abanyamurenge, aho nanone simbizi uko ibyashaka ko mvuga none iyo tuvuga Minembwe ko baba bavuga ngo turavuga ikibazo kiri hagati y'abanyamurenge n'abandi, ubu ushaka ngo mvuge abandi batari abanyamurenge arico kibazo bavuze ko tuvugaho. Ico ni icyambere. Icya kabiri, uko we uri kumva wavuga Minembwe n'abanyamurenge, burya tubajije abatuye Beni nabo niko bakwivuga, tubajije abatuye Ituri niko bavuga ibibazo byabo. Erega burya Kizito Mihigo yaririmbiye ngo hataka nyirubukozwemo nyirubuteruranywe nakebwa kinumira. Uranyumva muvandimwe? So ubwo rero kumva yuko je le veux bien umuntu umwe gusa upfuye aziza amaherere, azira akamama, azira amafuti yariyo yose, kandi ntibikabeho ntibyari bikwiriye no kubaho. Suko dushigikiye ko abantu bapfa, ko abantu bicwa, ko abantu bahohoterwa, ko abantu bazira uko bari uko, nta wabishigikira ibintu nk'ibyo. Ariko niduhaguruka nanone tuvuga ibintu ndetse ukaje dushaka kuvuga ibintu amoko gusa ngaho igihugu cyose kigizwe n'ubwoko bumwe, amoko abiri, amoko atatu. Njangunda kuvuga iteka ryose ati se nk'uko uri kuvuga wewe ati kuki tuba twavuze mwebwe gusa abanyamurenge, none mwebwe kuki muba mutavugiye abari Ituri, kuki muba mutavugiye abari Beni, mugahora muvuga gusa ati murenge? Ese murenge gusa niho hafa abanyekongo nta handi bapfa? Twakagombye kumva yuko umukongomani umupfuye anganya uburenganzira bwo kubaho kimwe n'undi, nta ubereyeho kwicwa, nta n'uwabereye waremewe kwica undi. Twese tunganya uburenganzira kandi twese turi bene igihugu kimwe, ariko tuje tureka. Urabizi ibyo nashakaga kuvuga, nuko mwirengagiza iriya politike ya Kigali y'ubwoko. Hari abo yamaze kwinjiramo muri Kongo cyane mu bwoko bw'abatutsi, bumva yuko akabaye kose bahita babihuza n'amateka y'u Rwanda, dore kubera ubwoko, dore genocide iraje. Nyamara twakagombye kwicara tukavuga ibibazo dufite mu gihugu cyacu. Buri bwoko bufite ibibazo, mu Bashi hari ibibazo, mu Barega hari ibibazo, mu Bandande hari ibibazo, ariko kuko ibyo ubwabyo bititwa genocide y'ubwoko runaka. Iyo ni politiki y'u Rwanda yatangiye kera. Je le veux bien, ibiganiro byabanjirije ibi urabizi. Abavuga ikinyarwanda b'abanyekongo siko bose babishigikiye, barimo n'ababizira kubera ko batabishigikiye. No mu banyamurenge barimo ababizira, turabazi, turavugana. Murakoze. Reka duhe umwanya noneho Jerome Rugaruza, ngaho tubwire nawe ahantu uri, hanyuma ubaze ibibazo byawe Nyamuhombeza Ombe. Murakoze cyane. Jewe ndi hano mu mirambizo y'isi muri Australia. Mbere yuko ngira icyo mbaza Nyamuhombeza cyangwa nunganira ku byo Patrick Makombe yavuze, nagira ngo mbanze mbashimire bwana Ferega Kwaya kuko bubaye bwa mbere mupasa mikro ku banya-Australia uhereye izi ntambara zo Minembwe zatangira zimaze hafi imyaka 3. Ariko ngira ngo nukubera ko ariko muri twatsi naho ubundi ntabwo twayibimye. Icyangombwa nuko muri duhaye. Okay. Kandi turabashimiye cyane kuruta uko tubivuze.
Okay, urakoze cyane. Igituma cyane mbashimiye nuko mudufashe kugeza amajwi yacu ku bavyeyi mbere, ni ku bavyeyi bakitubereye muri gakondo bihanganiye akaga n'ibibazo tutigeze duhura nabyo mu mateka y'abanyamurenge. Icya kabiri mbashimiye nuko mudufashije kuba twakumvikanisha amajwi yacu ku bana batoya cyane bemeye guta ishuri, ndavuga bariya bo muri twirwaneho, bakikorera inshingano zananiye bakuru babo mvuga ni ababirahiriye bakemera kubikora nk'umwuga, abasirikare bari muri leta, ariko bakananirwa kurinda abaturage n'ibyabo. Abana bato bakemera guta amashuri, barangiza noneho bakemera gufata inshingano z'abakuru babo. Ibyo sinari kubibashimira ngo babyumve ndi hano atari uko mwe mubimfashijemo. By'umwihariko ndashimira umugabo bita Rukunda Michel Makanika. Bwa gatatu ndashimira uwitwa Maître Moise, Honorable Maître Moise Nyarugabo, hamwe na nyakubahwa Maître Azarias Ruberwa, bamfashije muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu gukandagira mu Minembwe nyuma y'imyaka 27 nari maze ntagera. Nubwo nasanze bibabaje kuruta uko nari niteze uko byabaga bimeze, ariko icyiza nuko ico gihe nasanze abavyeyi bakiri ku isoko, ku isambu muri gakondo. Bwa kane ndashimira abaturanyi bacu bo mu moko yose, abafurero, abashi, ababembe, abarega, bazima, bagifite intekerezo z'ukuri kandi bakanaguharanira bakanakuvuga. Ariko cyane cyane uwitwa Muhivwa Godefre n'umudamu bita Christine, navuga ko mu moko yose harimo abeza n'ababi, ariko daransamu reka mbabwire ngo umuntu wese iyo arwana ahagaze ku kuri aba yegamiye intsinzi. Iyo ntsinzi rero tugomba kuyivuga tuyitsinda nk'abakuru, ahubwo tugomba kuyivuga tuyitsindagira kugira ngo imirindi yayo izageraho yumvikana mu mitima y'abariya bahezanguni. Uwitwa wese ko yirengagiza ukuri akuzi kugira ngo akandamize ubwoko banaburandure, uko kuri twegamiye niko kuzatsinda. Ni nako uyu munsi tuvuga gutumye tukiriho, kuko simbona imbaraga z'umuntu umwe zakwitirirwa ngo ni naka wagize uruhare kuba uyu munsi wa none umunyamurenge agituye imurenge. Ko kuri baza birengagiza, numva nta n'impamvu yo gutakaza imbaraga cyangwa se energy cyangwa umwanya tukubwira abakuzi kuturusha. Amateka y'abanyamurenge arazwi, arasobanutse, ariko abanyapolitiki bize cyane bakaminuza, biraborohera kujijisha gushyiramo phrase imwe cyangwa clause imwe ituma ibindi byose byabaye bisa nkaho bijijishije, kugira ngo abaturage batazi ibyo ari byo babyumve uko bashaka. Cyane cyane icyo nshaka kuvuga ni iki, ni confusion y'abanyamurenge n'abanyarwanda baje muri 59, ari naho intandaro y'izi ntambara zose ihera. Abanyapolitike bize bazi ukuri kose, bazi amateka y'abanyamurenge birambuye. Yewe mugabo bafite n'amadekre y'ababirigi igihe baaniraga amasheferi y'abanyamurenge mu mwaka, d'abord igihe bayatangaga mu mwaka w'1900, bakaza kuyanira mu mwaka w'1933. Izo zo uko kuri kose barakuzi, ariko barangiza bacura umugambi wo kurandura. Uwo mugambi rero niwo tugomba kumvikanaho ko hariho umugambi wateguwe wo kurandura ubwoko cyangwa wo guhonya ubwoko. Uwo mugambi rero ufite ibintu bigera ko kuri 4 biwuranga ku isi yose, kuko kurandura ubwoko cyangwa se genocide ni ikintu kizwi n'amateka y'isi, kitari cyo kuvuga ngo naba cyangwa abangaba. Ni igihe ufite umugambi, mu Gifaransa bavuga ngo ni intention yo kwica ubwoko
ubuziza uko bumeze, uko bwavutse, ibitekerezo, idini, politike n'ibindi bisa n'ibyo. Icyo kintu rero uko cyakoze cyangwa se uko gikora ni gute ku banyamurenge no ku bandi. Ijambo rya mbere habaho kubiba imbuto y'urwango. Patrick Makombe yakivuze, ababibye imbuto y'urwango uno munsi wa none ihaye iteza ingaruka y'umurenge. Bayibibye mu mwaka w'1933. Umunsi ababirigi batwambura sheferi zacu bakaduhindura abashitsi iwacu, uwo ni wo munsi imbuto ya mbere yabibwe. Izindi mbuto zabibwe ni mu mwaka w'1960 cyangwa igihe cya independence n'igihe cya murere. Izo mbuto zose nizo zigenda zizana donc umusaruro wazo kuri iyi saha turimo tuvuga uyu munsi. Rero tugeze ngo tuvuge ku ntambara ya Minembwe, mu by'ukuri nta gushidikanya ko isi yose yaduteye irangije iradutererana. Mu badutereranye ijambo rya mbere harimo leta, kuko ntiyakundaga ko ikibi hayikorera abaturage kigaragara. Ijambo rya kabiri ni media, kugira ngo rero izi nkuru duha tuvuga uyu munsi zize gusakara. Ndibuka ko Al Jazeera ariyo yabaye ya mbere. BBC yaje kubivuga nyuma bimaze k'imyaka, umuhana guhera ku ndondo ugafata za bijombo ukaza kugera kuri umunsi kawaza, niwo munsi baje kubivuga. Ubundi muzukuri ni nkaho inka z'inzeyi baziturubuzaga inyana z'amahasha, BBC kivugira amakuru y'imbeba z'imbirigi. Bene izo ngibyo rero bimaze ariko reka manze nabyo nkubwira ukuntu amakuru akorwa, kuko ushobora kuba wenda utabizi. Iyo duhamagaye abantu bafite ikibazo bakanga kubivuga, tudafite umunyamakuru uri muri ako karere, tudafite uburyo dushobora kubona amakuru adafite aho abantu babogamiye, icyo gihe biragoye gukora amakuru. Tumaze kubabona nibwo twatangiye kuyakora. Rero ntuvuge ngo ni BBC yarabatereranye kandi hari amakuru arimo arakorwa, cyangwa se ngo hakabantu bakicwa hariya bakivugira ibya imbeba za mbirigi. Ntabwo ariko byagenze. Rero aho bimenyekaniye, igitangaje kandi giteye ubwoba nuko iriya ntambara bayise izina ritari ryo. Icyo ni icya kabiri gusura kandi ukavaringa ukuri kugira ngo kutamenyekana. Bayita intambara y'amoko, umwana wa data. Ese ni gute ushobora kumva ko intambara yitwa ko ari y'amoko mu gihe amoko atatu yikoarije afite abasirikare bavuye muri leta barabitojwe bagafatikanya n'abandi basirikare noneho b'i Burundi? Ubumve neza, iyo umuntu aprepara kudeta akayirate, aba ari umuhanga kabuhariwe, aba ari umuntu wemera kuvuga ngo mpaze amagara kore iki kintu nikiramuka giciyemo uzotegeka igihugu. Abo bantu nibo bagiye gufatikanya, aribo baredutabara na forebu, bafatikanya fata abanyintu, baturusha ubwinshi, fata abafurero n'ababembe, ubahuze bose, uteranye n'iyo mitwe yitwaje ibiganisho yo mu bindi bihugu. Kandi aho banyuze intambara y'amasasu dushobora kutayitsinda, ariko intambara y'amateka niyo ikomeye gusumba. Amateka atondagira, ntawatinya aho banyuze hose n'aho bageze hose, n'ico bakoze cyose amateka arabizi. Noneho rero bimaze kumenyekana, intambara bayita izina ritari ryo kugira ngo babashe kujijisha. Ese ni gute umuntu leta tuyifate nk'umubyeyi waba ufite abana 4 hanyuma 3 bakihuza kugira ngo barwanye umwe? Reka noneho tuvuge ko n'uyu umwe yaba afite ikosa, uri se uraza ugahagarara hagati, noneho n'aba 3 bihuje n'abandi 2. Iki ni ikigaragaza neza ko intambara yateguwe ariyo kurandura ubwoko, kandi kuburandura ni ikintu gituruka kure.
kitwumva ukuntu leta yoceceka idafite nayo abandi bayiri inyuma. Niyo mpamvu ikibazo cy'Minembwe giteye ubwoba kandi kigatera n'inkeke, kigatera mbese kiragoye. None kuri wowe ubona abantu bari inyuma ya leta mu gushaka gukorera ibyo bikorwa abanyamurenge ni bande? Abo ngabo ni nabo bafite n'umuti, nayo mpamvu kubona umuti wa hariya uri mu maboko mu gipfunsi cy'abahafite inyungu. Ikindi kintu mbona abo ni bande rero tumenya bari bo? Reka mbakubwire. Abantu bose bagerageje kwambika abanyamurenge ibara. N'uwo Nyamuhombeza yakivuze, akumva ko umunyamurenge afite umugambi wo kubarikaniza, bakumva ko umunyamurenge afite ingufu zo gucamwo igihugu, ari umuturage w'umworozi usanzwe wananyazwe noneho na zanka arizo zari pouvoir économique yiwe, bakumva ko icyo kintu agishoboye, bakarenga aho ngaho noneho bakumva ko bashobora no kuba boterura umusozi munini bakawikora ku mutwe ngo bakawurenza shefe rimwe bakawutura mu Rwanda. Ariko reka nababwire, uwitwa radiya ya mbinguni, niyo abanyamurenge bagira imbaraga zo guterura ubwo butaka, ntaco baba bahonze, kuko havuye ubutaka hasubira amazi, nanone babungutse ibiyaga. Aho ngaho ntaco baba bahonze, nta n'impamvu yakahabaye yo kuvuga ngo bicane. Rero ibintu bigaragaza ko hari abantu bari inyuma y'uyu mugambi kandi uteye ubwoba unakomeye, ni abantu babifitemo ama interest. Izo nyungu nivyo twashaka kuvuga ni bande? Okay, reka tubanze turebe iriya misozi yonyine ubwayo yo mu Minembwe igira altitude iri hejuru bihanitse, ku buryo umuntu uri mu Minembwe akapita no kuri FM amaradiyo yose yo kwisi. Ngaho tekereza abazi ibya gisirikare babikuramo inyungu nyabaki. Manuka rero ku misozi yose idatuwe ifite ubutaka naturel, ariko abazi korora babikuramo iki? Twihanganire mu kuzimu rero udomeho urutoki, kubera ko umaze gufata iminota igera ku 10 urimo uravuga ibi bintu kandi nturabaza ikibazo Nyamuhombeza. Rero mfite abantu kuri liste bategereje bagomba kubaza benshi, kandi dufite gusa igihe cy'isaha imwe. Niyo mpamvu navuga ngo bishobotse ukihutisha igitekerezo cyawe ukagishyira ahagaragara, ukabaza n'ikibazo hanyuma tukajya ku wundi. Ikibazo njewe mfite nuko hagomba ibibazo si byinshi mfite kuri Nyamuhombeza, nuko ngomba ikibazo kimwe gusa no kumubwira ngo nta munyamurenge ufite umugambi wo gucamo igihugu. Ico ngico ni recommandation. Icya kabiri, naganisha ahubwo njewe mfite ibyifuzo by'umuti kuruta ibibazo. Njewe ikibazo cya mbere, kuko muri ideology y'abakongomani urwango rwabibwe n'abanyapolitiki, umuti ufitwe n'abanyapolitiki, ariko cyane cyane uhereye kuri komisiyo yaza igizwe n'ababirigi bakaza bakaretabulisa de nouveau za sheferi batwambuye mu mwaka w'1933. None icyo gihe bizatuma tutitwa abashitsi iwacu. Ikindi kandi natwe bene wacu ubwacu dufite uruhare runini kwihindura abashitsi iwacu mu gihe tutahakunda ngo tuhakorere ibikorwa remezo bisabwa, ahubwo tukabyimura tukabijana mu Rwanda, i Burundi, hehe n'ahandi, muri Kenya. Hari abanyamurenge bafite amazu muri Kenya, bafite amazu mu Rwanda ni Burundi, ni mu Burundi za Amerika n'ahandi, ariko iwacu murenge hakaba hakiri gutyo. Ni ukuvuga ngo natwe dufite uruhare runini, ni ukuvuga ngo uruhare bwo kugirira umunyamurenge nabi ruhera ku Bubirigi ukamanuka kuri leta ukagera mu karere ukamanuka ku baturage bonyine ubwabo. Rero icyo nifuza mwadufasha nuko kumvisa leta niyo ifite uruhare rwa mbere rwo kubanisha abaturage. Indirimbo ivugwa ntibivugwa hano kuri radiyo, ariko iyo bari abamayimayi barwana bagatera bagasakuza bakaririmba, ikintu bakora cyose ni ukuvuga ngo musubire iwanyu mu Rwanda. Bari abanyapolitiki ureze n'abari abajiste bitakwira n'abadepite n'abantu bazwi bakomeye muri leta,
icyo baririmba ni ukuvuga ngo aba ni abanyamurenge, aba ni abanyarwanda baje muri 59. None se nimba uwize umunyapolitike afite uruhare runini rwo kumvisa ko abantu batagomba kubana n'abandi ahubwo ari abashitsi, ahubwo hakagombye kuba itegeko rya leta rivuga ngo umuturage nta burenganzira afite bwo kubaza cyangwa kugira icyo avuga ku wundi muturage. Kakuriya mu Rwanda babigize. Mu Rwanda bashizeho itegeko rivuga ngo niwibesha ukifashisha ubututsi cyangwa ubuhutu ku mpamvu zawe injira mu buroko, uzoba uzanye ibintu by'amacakubiri. Muri Kongo rero naho byakagombye kugenda gutyo. Nimba umuturage usanzwe yipermeta kuvuga ngo ese urinde, uri iki, uri polisi, uri leta, barebye irangamuntu zawe kimwe na hano muri Australia, Amerika n'ahandi, nta muntu uzo kubaza ngo ese uri umuki. Ushinzwe kukubaza icyangombwa n'umwe arazwi, n'igihe gikenewe ni leta, ni polisi. Noneho bakavuga ngo uzabirengaho azahanwa. Umunyapolitiki uzigisha imvugo ihembera amacakubiri n'urwango, aganisha kwangisha abantu rubanda abandi kugira ngo inyungu zibe zigeho, uwo nguwo ahanwe. Muri make n'ikibazo nashaka kuvuga. Murakoze. Urakoze cyane. Reka noneho duhe umwanya ukurikiyeho ni Aimable Birangwa. Aimable, ngaho nawe reka tuguhe umwanya ubaza ibibazo cyangwa se utanga ibitekerezo byawe. Ndabashimiye cyane bwana munyamakuru, ubundi kandi tunashimira Patrick na Nyamuhombeza n'uyu muvandimwe uvuye kuvuga wo muri Australia. Nje ndabwo ndi buvuge menshi, ndabona n'umwanya wagiye. Bose ibyo bavuze ndabunyemeranya nabo, kandi kutemezanya nabo ntabwo ari kubarwanya. Icyambere ndemezanya nabo nuko bavuga ari kure, bari kure y'igihugu. Ari bavuga muri Kenya, ari uri muri Australia, ari Nyamuhombeza, bari kure y'igihugu, ntabwo bari kuri tere. Kana barahanga. Wowe uri hehe? Jewe ndi Uvira mu gihugu muri Kongo, ndi Uvira neza niho ntuye. Ndazwi ndi umupasiteri, ndazwi nta muntu utanze. Komeza. Rero icyo mbabwira nuko ibyo nizo bavugira kure batari mu gihugu, bavugira kure bagateranya abantu. Icyo Nyamagana nje sinegamiye, ndi umupfurero wuzuye, sinegamiye kuba pfurero, sinegamiye kuba bembe, sinegamiye kuba nyamurenge. Ariko icyo mvuze nuko twagize ikibazo, no mu kanya mvuye kukivuga, twagize ikibazo cy'abantu bari kure bateranya bari mu gihugu. Abangirikana abanyamurenge bari mu Minembwe, n'abanyamurenge bari mu Bijombo, n'abapfurero bari imirimba na data arimo. Jewe ndi mu bantu bafashije abantu muri 1996, mama n'abandi. Ejo bundi intambara itangira, ndi mu bantu kandi ba mbere bafashije abantu, ariko nta na kimwe nyavuze ngo mbabarire. Rero kubera ikibo batobabarira, icyakabiri kubera iki batobona kuko ari umuti cyo gushaka amahoro n'abari kure bakaza. Rero nje nkavuga ngo bagomba kuza bakaza mu gihugu, bakavuga ngo twebwe kubera akarengane k'ibyo twabonye muri Kongo. Nyamuhombeza aze, Patrick aze, umuvandimwe muri Australia aze, bavuge ngo twicaye hasi, n'iki cyabaye, twapfuye iki? Kubera kuva kera basukuru bari inshuti, bari abavandimwe, barasabanaga, bagabiranika, ubu nyine ko turapiki nta na kimwe. Mu by'ukuri iyi ntambara ni intambara sans objectif, ni intambara idafite intego. Babeshyira u Rwanda, babeshyira u Burundi. Ibyo bwana wo muri Australia avuze ababirigi badusigaye ikibazo cy'ubuhutu n'ubututsi, ibyo cyo kirazwi. Ariko rero ni twebwe tugomba kumenya ikibazo badusigiye. Iyo umuntu yagusigiye ikibazo mu rugo, muricarana n'umugore mukavuga ngo iki ni ikibazo runaka yadusigiye, tugikemure. Mukavuga ngo runaka yaduteranije, reka turangize iki kibazo twembi. Kubera icyo abanyamurenge n'ababende n'abapfurero batorera bakavuga ngo basigiye ikibazo n'ababirigi bakakirangiza. Icyakabiri ukavuga ngo abariya bose Nyamuhombeza byavuze nyabyumvise, Patrick n'umuvandimwe wo muri Australia, hari ikibazo twagize mu biyaga bigari Kongo, Rwanda n'u Burundi, ikibazo cy'ubuhutu n'ubututsi. Ikibazo cy'ubuhutu n'ubututsi twagize, iyo umututsi ategetse abatutsi babona ko ari bafite ubutware kurusha abandi. Iyo umuhutu ategetse abahutu babona ko ari bafite ubutware, ndetse ari ikintu biteruka gushishoza neza, usanga n'amatorero neza. Iyo umututsi ategetse amatorero aba y'abahutu aba ari yakomeye,
n'amatorero y'abatutsi abari yakomera. Ariko rero icyo tugomba gukora si ukureba kuri ibyo kavuga ngo akabaye no Ruberangabo n'abandi bavuze nyumvise ngo bamuhizwa n'abandi. Iyo siyo mpamvu. Impamvu ni ukubona abagabo b'intwari, gushimira abagabo, ugashimira abamuze Nyarugabo n'abandi bo Minembwe n'abandi ni byiza, ariko dukeneye abagabo b'intwari bazana amahoro mu gihugu. Ababyeyi bararusha, abapapa bararusha, inka zaranyeze zarashize, kandi abanyamurenge icyo bavuga ngo zanyeze mu banyamurenge ntabwo ari abanyamurenge bose, n'amoko yose yaranyazwe, nazo zanjye zirimo n'iz'abandi zirimo, kubera ikibishyira ngo nibo gusa ntibishoboka. Nyamuhombeza u Rwanda rwamuhaye indaro, ngo bamuhe indaro abona ubuhungiro aja muri nimba aho hanze aho nimba ari muri Hollande, muri Finlande, muri Finlande agomba gutuza agatekana. Nimba ashaka kuzarwana azaje bakishasa asabe mwejeje gushakisha amahoro, tuzamwakira. Iyo ni umupasitori yegamiye ku bwoko bwari bwo bwose, kandi amoko yose aranzi nimba muri politike yayo. Ariko ibintu biba biratubabaje, basokurujeho basabanye n'abanyamurenge, ababeze basabanye n'abanyamurenge bagabiranye n'abanyinzu n'abandi, kubera iki mu yusufu intambara, kubera iki twokwicana. Umuntu wese utagira imbabazi ari mwene wacu w'umupfurero, ari umushi, ari umubembe, ari umunyamurenge, ufata imbuga itakwica uwabo hanyamubona, ayo ni amaraso y'inzirakarengane kandi amaherezo azomugeraho. Icyo nshaka kuvuga kugira ngo nima nsoza nima mbandanya, ndabona umwanya wagiye, ni ukuvuga ngo icyo bavuze ngo banyura kuri yego, kuko yaba Nyamuhombeza arimo arakumva, yaba Enoke Ruberangabo arimo arakumva, ndabaha ijambo basubize ibyo uvuze. Okay, heza Enoke Ruberangabo na Nyamuhombeza basubize. Jewe icyo nshaka kuvuga ngo icyo dukora ni iki, tugende baze dushaka amahoro. Icya kabiri, icyo bavuga ngo FARDC inyura kuri ba mayi inyura kuri FARDC igatera, icyo ni ikinyoma. Mayi nayo hari igihe ivuga ngo FARDC inyura kuri mayi, abanyamurenge banyura kuri FARDC bakaja gutera. Ayo ni amatiku. Tuve mu matiku tujye mu bikorwa byo gushakisha amahoro. Ntawe imbunde n'ijisho ribi, ijisho ribi ntabwo rirubaka inzu. Amoko yose yakagombye gutahura akamenya ko badusizemo isumu, tukareba uburozi bwo tuyikuramwo. Iyo uhaye uroga n'undi ari kurogora, ubwo burozi ntibuza bufata. Kandi iyo uhaye urogora undi ari kuroga, niyo ahandi ntibizofata. Ababirigi byo baturoze tugomba kubikuramwo, tugasabana. Enoke Ruberangabo ni umugabo tuzi twemera, hari ibyo yakoze. Nyamuhombeza azavuga, Patrick nawe ndamwumvise, n'undi uri muri Australia. Ariko aho tugeze, icyo mbasaba nuko twoshaka amahoro. Mureke kwicana, turabavandimwe twese, kandi uriya butaka ntawabuzanye mu mfuko. Ari umupfureba, ari umunyamurenge, ari umubeme, ntawabuzanye mu mfuko, ntawabuvukanye, twabusanzeho. Bagende babane, ntawuzirukana uwundi. Urakoze cyane, wowe nsubiza yambaza. Okay, reka tubanze duhe Nyamuhombeza Ombe abanze asubize ibyo wavuze. Nyamuhombeza ngira ngo wamwumvise. Murakoze cyane, murakoze na bakurikiye cyane, uhereye kuri bwana Jerome, ndakeka ari Jerome Rugaruza niba ntibeshe. Yego. Hakabaho n'uyu urangije umuvandimwe Aimable. So ndumva ari ntabyo mfite byo kubasubiza, kuko ndumva ibyo tuvuga byose bigenda byunganirana na cyane ko muri bo bombi nta numwe yagize ikibazo ambaza, buri wese yatangaga ibitekerezo byiwe. Kandi isori njewe muri iki kiganiro natumiwe nje gusubiza ibibazo mwambwiye ko abantu bafite batabashije kumva neza ibyo navuze, akaba ari byo nasubiza. Naho ari ikiganiro cyo kuvuga ngo tuzagaruke dutanga ibitekerezo, nanone ibyo bari kuvuga n'ibyo nanje ndi kuvuga ni ibisubirwamo, kuko nta na rimwe ntabivuze. Gusa mu ncamake ibyo navuga ku byo bose bavuze, sino kubivugaho, ahubwo ni ngaho ari ukubyunganira uko mbibona. Amagambo abiri. Ijambo rya mbere, unyumva anyumve. Iyo mvuga njewe mvuga yuko nta na rimwe mvuga ko imurenge hadapfa abantu. Mu ndondo iyo ruguru hehe hose harapfa abantu. Nyamara icyo nshaka kugarukaho abantu bacyumve neza, ntihapfa abanyamurenge gusa. Mu gihugu cyose harapfa abantu. Iyo bapfuye, sinzi umuntu wavuze ikintu
numva nshaka kuvuga kuri za force commune za Makobola, force commune za Maluku, force commune za Kasairia, za Kamwe na Nsapu na n'ahandi hose. Urasanga igihugu cyose kiri mu miborogo kuva imyaka ishize. Ubwo rero tubajije abanyekongo koko twasanga ari mu ndondo gusa niho abantu bapfa. Icyo mvugira ibi ni iki? Si ugushishikaza ko abantu bica abandi, si uguhinyuza ko mu ntondo z'umurenge hadapfaye abantu. Ntabwo ari ibyo ndi kuvuga rwose, abantu ntibakajye banyumva nabi. Ariko nituvuga ibintu ntitukajye dushaka gusa ngo gufata umuriro wose tuwikubire ngaho abandi badakonje nabo bashaka kota. Tujye tuvuga ariko tunamenye yuko tureke kurengera, kuko hari igihe twavuga mbese ni nka kwa kundi ugasanga kurya bavuga ngo ufite umufatira ijosi ngo ubwira arihimye karindwi. So abantu barapfa muri Kongo ni hose, duhaguruke byose tubyamagane byose. Urupfu ruragatsindwa n'Imana. Umwicanyi wese aho ava akajya ndagira idini, umushigikire ni mwene wanyu, kandi nunamushigikira uraba wabaye umwicanyi kabobo nkawe. Twamagana ikibi ariko tukunde bene wacu, kandi ikibi kuvuga ko Nyamuhombeza yakoze ikibi si ukwanga Nyamuhombeza, ahubwo ni ukwanga cya kibi yakoze. Tubivuge ku mugaragaro. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, nta narimwe umunyamurenge azababara ukuboko ngo umufuriro abure kubabara akaguru. Nta narimwe umubembe azababara ijisho ngo umunyinzu abure kubabara intoki z'amaboko. Nta narimwe umushi azarwara umutima ngo abo bandi basigaye babure kurwara wenda sinzi umutwe. Bisobanura yuko turakeneraniye twese. Ubwo rero tukaba dufite impamvu zo kugira ngo twicare twige ibibazo hamwe tubikemurire hamwe, cyangwa se n'ubundi tureke dukomeze twicane gutyo twese tuzarimbuke gutyo. Ubwo rero nibyo bya bindi nakubwiye ngitangara ngukiza abavandimwe arararama. Ariko wibuke ibyo Aimable Birangwa avuze, aravuga ngo urimo uravugira kure, aragusaba ngo wegere ujye muri Kongo ugende urebe ibibazo uko bimeze. Mbega za miliyoni ziriyo ko numva nazo zivuga, ko numvise hari uvuga ngo za komisiyo zimaze kurenga 20, ese ziba zavuye muri aya mahanga turimo ko baraho? Ese bitegereje gusa Nyamuhombeza ko ari wuza? Ahubwo ikibazo saho kiri, ikibazo kiri muri za ideology, ikibazo kiri mu miti. Nibyo mpamvu ndi kubabwira ngo za delegation zizaza ibihumbi n'ibihumbi, ariko nta narimwe umuntu azakwakiriza inzu umuriro narangiza ushira induru ku munwa umwitege ko ari uza kuyikuzimiriza. Abanyumva baranyumvishe rero, kandi ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Icyo ni cyambere. Urabyumvisha Aimable? Ndazumva bwana journaliste, ariko hari icyo mubazaho gatoya icyo ntemezanya nawe. Nimba yarahunze igihugu none arakivugira kuki? Icyo navuga kimwe, Nyamuhombeza ni gateranye. Nyamuhombeza ni uteranya mu gihugu, avuga nta musanzu atanga. Nimba ndatanga umusanzu, ndatanga umusanzu muri leta, ndatanga umusanzu mu magurupe arme akorera ahangaha abari mu ishamba. Natubwire nuko akora n'abanyeshamba kubera ko bashigikiye. Icya kabiri mubaza, natubwire kuko ari kumwe guverinoma isapotinga mu bintu nyine bifasha guverinoma. Natubwire. Icya gatatu, atubwire impamvu yatumye ahunga igihugu. Nimba arahuza igihugu nta mutekano muke yari afite, kandi nimba arafite umutekano muke naceceke, kandi nimba adakeneye guceceka agaruke mu gihugu akorera igihugu. Ariko se kubera icyo asakuza kandi ari inyuma y'igihugu? Reka gusubiza. Amateka y'umugabo agomba kuvuga ari mu nta mugabo uzurwana ari hanze, umugabo nyamugabo arwana ari mu nzu. Urakoze. So ubwo rero ndumva sinzi ukuntu nagusubiza ngo niba nshigikiye leta, niba nshigikiye inyeshamba, niba nshigikiye nde. Muri abo bose ntawe nshigikiye, nta n'uwo ndwanya. Jewe nshigikiye ikintu cyose cyazana amahoro mu bantu, ubwicanyi bugahagarara, abantu bakabana bagasabana bakagendererana, abantu buri muntu wese akubaha uburenganzira bw'undi, akumva yuko atamurusha uburenganzira bwo kubaho mu bwubahane, mu bwumvikane. Muri ubu icyo nicyo ngeneye. Ikibazo nuko iyo twahagurutse tuvuga aho ikibazo kiri, iyo dukubisa hababara, nika kwa kundi bavuga ngo iyo ufashe
ibuye ukarikubita mu gihuru inyamaswa uzumva isakuza uzamenye ko ariyo ryafashe. So ubwo rero ndumva nta kivugaho byinshi, icyo ngicyo nicyo nashakaga gusubiza. Nta muntu ushigikiye, nta n'uwo ndwanya. Icyo nkeneye ni ideoloji zubaka, kandi nitujya kuvuga ibibazo aho bikomoka tujye turarama tumere nka kwa kundi bavuga ngo ukubita imbeba ntababaririza ihaka. Sinje ngo nuko ndi umushi ntangire nshigikira amafuti y'abashi ndi kuyaha umugisha nkaho atari amafuti yavusha amaraso, kuko ingomba kuza kuyashigikira ngo nuko yakozwe n'abashi nanje ndi umushi. Ivyo nivyo ndashaka rero. Nyamuhombeza Ombe anyihanganire, ngombye guhagarikira aha atarangije igisubizo cye kubera igihe kiturangiriyeho. Bivuze rero yuko iki kiganiro tuzagikomeza mu byumweru biri imbere kuko cyavuyemo ibiganiro bitatu. Abantu batubanye benshi bifuza kubaza Nyamuhombeza Ombe, reka ncumbike mbashimira mwese mwatanze ibitekerezo mukabaza n'ibibazo, namwe mwese mwaduteze amatwi. Mbibutse yuko mukurikira Imvo n'imvano kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwacu rwa bbcgahuza.com. Mwari kumwe na Ferenga Kwaya naho ubutaha. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, Imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe.